Ni akaga gakomeye cyane, bikaba ibibazo by'ingutu uko bwije n'uko bukeye bikomeje kwaduka ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahakomeje kubera intambara ikomeye cyane, ahakomeje kubera intambara karahabutaka hagati y'ingabo za Kongo FARDC, M23. Magingo aya ngaya ibinyamakuru bitandukanye byose bikomeje gukomoza ku nkuru yamaze gushyirwa ahagaragara n'uwahoze ayoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu nta wundi ni Perezida Joseph Kabila utaciye ku ruhande, wavuze ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi atigeze amworohera muri izi manda ebyiri ayoboye iki gihugu. Joseph Kabila wabaye perezida wa Kongo Kinshasa akanasiga ubutegetsi akabusiga mu maboko ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi, yamushinjije kuba yarageze mu mujyi wa Goma aje gufatanya n'inyeshyamba za M23, ariko Joseph Kabila yabihakanye yivuye inyuma, agaragaza ko atigeze agera muri uyu mujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Gusa avuga ko ari mu nzira zerekeza muri uyu mujyi wa Goma aje gukora ibyo abantu bose batatekerezaga. Mu ijambo ry'iminota 45, Joseph Kabila yavuze ko ubutegetsi bwa Tshisekedi bwagendeye ku bihuha buvuga ko yageze mu mujyi wa Goma, avuga ko atigeze ahakandagira, gusa amena umuceri, atangaza byinshi, avuga ko agiye kuza muri uyu mujyi wa Goma usanzwe ugenzurwa n'inyeshyamba za M23. Perezida Joseph Kabila ibi abigarutseho nyuma y'iminsi itatu urugamba rurimo kuba urugamba, amabombe arimo gucicikana mu misozi igiye itandukanye. Magingo aya ngaya ku musozi wa Katoga mu birometero 10 werekeza mu mujyi wa Uvira harimo kubera kurasana gukomeye cyane, harimo kumvikana guturika kw'imbunda zidasanzwe. Ingabo za Kongo FARDC zirimo kurasana n'abarwanyi ba M23, ingabo za Kongo FARDC zirimo kurasana n'izi nyeshyamba za General Sultani Makenga, n'imirwano irimo iratuma ibihumbi n'ibihumbagiza by'abaturage bahunga umunsi ku munsi bava mu byabo, dore ko ari intambara ikomeje gusiga abatari bakeya bava mu byabo, nk'uko bigaragara mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Ubu ibice bitandukanye abaturage bamaze gushyira umutima hamwe, ibice bitandukanye abaturage bamaze kugaragaza ko batiteguye ko bwacya bukongera bugacya, bitewe n'uko urugamba, intambara ikomeje kubasiga mu kaga gakomeye cyane uko bwije n'uko bukeye. Abaturage batuye muri teritwari ya Rucuru bamaze iminsi babwiye itangazamakuru ko kuba baryama ngo basinzire ari ibintu baheruka kera, by'umwihariko bitewe n'imbunda ziremereye zimaze iminsi zumvikana muri ibi bice, nk'uko amakuru aturuka muri ibyo bice abitangaza. Ibirindiro by'inyeshyamba za M23 biri ku musozi wa Bushakwa uherereye mu nkengero za parike iri muri Grupama ya Ruhumbi werekeza Ikatana. Yari inshuro ya mbere ingabo za M23 zigabye igitero kuri iri shyamba, dore ko iyi nkuru dukesha Radio Okapi ikomeza ivuga ko imirwano yari ikomeye yatumye abaturage benshi bahava bahungira ahantu hataramenyekana. Amakuru aturuka muri aka gace avuga ko nyuma y'amasaha menshi imirwano ya Wazalendo n'ingabo za Kongo FARDC irimo iragenda irushaho kubica bigacika, byarangiye M23 itakaje aka gace kongera kugwa mu maboko y'igisirikare cya Kongo FARDC. Abakoresha umutungo kamere mu buryo butemewe muri parike y'igihugu hano ku musozi wa Kahuzi nabo bakomeje kugenda batangaza ko utu duce ubusanzwe twagenzurwaga n'ingabo za Kongo FARDC, M23 iza kudufata, ariko magingo aya ngaya ashimangira ko ibyabaye bigiye kuba amateka ku gisirikare cya Kongo FARDC, bigiye kuba amateka ku ngabo z'igihugu kwisubiza aka gasozi, bigiye kubaha imbaraga zishobora gutuma bategura ibitero bikomeye cyane byo kwambura M23 imijyi igiye itandukanye isanzwe iri mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru.
abasesenguzi mu bya politike n'abakurikirana hafi ibibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje kugaragaza ko ibikomeje kuba umunsi ku munsi, ibikomeje kuba uko bwije n'uko bukeye bishobora gutuma isi yose ikeka ko intambara ku butaka bwa Kongo yaba yararangiye, nyamara magingo aya ngaya aribwo igiye gutangira, nyamara magingo aya ngaya aribwo iyi ntambara igiye kongera kurushaho gufata intera ikomeye cyane. Ibi babitangaza bagendeye ku ijambo ryatangajwe n'uwayoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila, aho mu ijambo rye yagize ati ubutegetsi buriho bwahinduye igihugu nk'ikinamico, ubutabera bwahindutse igikoresho cy'igisirikare cyasimbuwe n'imitwe yitwaje intwaro, abaturage bagambanirwa umunsi ku munsi kandi bakabikorerwa n'abakabaye babarengera. Perezida Kabila ashinja uwamusimbuye gucamo ibice abaturage, gutegekesha icyene wabo, gukoresha abacanshuro n'ibindi byakenesheje Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Joseph Kabila yavuze ko atazatatira indahiro yakoze nk'umusirikare. Yavuze ko yifatanyije n'abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo batemeranya na leta, asaba ko ingaruka za byose zazajya ku mutwe wa Perezida Tshisekedi. Mu mirongo migari yatanze, Kabila yavuze ko akarere igihugu guhagarika intambara, gushyira ubutegetsi mu gihugu hose, kugendera ku mategeko, kunga abanyekongo bakaba umwe, guteza imbere igihugu kandi ubukungu bugacukurwa neza, bugasaranganywa kugira ngo bukaganirirwa mu bice bitandukanye, igihugu cyose kikagira ingengo y'imari. Izo ngingo zigera kuri 12 ngo ziramutse zubahirijwe igihugu cyava mu kangaratete ubutegetsi bwa Tshisekedi bwagishyizemo. Joseph Kabila avuze ibi mu gihe Sena ya Kongo yamukuyeho ubudahangarwa nka senateri w'ubuzima bwe bwose asigaje ku isi kugira ngo akurikiranwe n'urukiko rwa gisirikare. Mu minsi ishize nibwo Minisitiri w'umutekano imbere mu gihugu Constantin Mutamba yatangaje byinshi ku kuba Joseph Kabila wayoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaba agiye gutangira gukurikiranwa n'inkiko, by'umwihariko mu birego bya mbere uyu muyobozi aregwa harimo gukorana n'inyeshyamba za M23, kuko amakuru menshi akomeza kugenda agaragaza ko Joseph Kabila yaba ngariwe uri ku ruhimbi, yaba ariwe muntu utera inkunga abarwanyi ba M23. Muri 2012 2013 ubwo M23 yafataga umujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru, uwari uyoboye iki gihe ni Joseph Kabila yitabaje ingabo za SADC, yitabaza abasirikare ba MONUSCO, afata itsinda ry'abakomando bari bamaze iminsi batozwa ba Kongo, barasa M23 itakaza umujyi wa Goma. 2017 M23 igaruka yiyemeje gupfa no gukira. 2019 Perezida Felix Antoine Tshisekedi agaragaza ko umuntu wa mbere utera inkunga M23 ari Joseph Kabila. Biza gukomera mu minsi mikeya ishize ubwo ibinyamakuru bitandukanye byagaragazaga ko Joseph Kabila yaba yarageze mu mujyi wa Goma aje kwifatanya n'inyeshyamba za M23. Nyamara amakuru yagiye ashyirwa ahagaragara nuko uyu munyacyubahiro atigeze akandagira muri uyu mujyi wa Goma nk'uko byagaragariye mu binyamakuru bitandukanye, by'umwihariko ikinyamakuru Chip Report cyandikirwa ku butaka bwa Uganda cyagaragaje ko Joseph Kabila yatse Perezida Yoweri Kaguta Museveni inzira yamugeza mu mujyi wa Goma, mu murwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru. Yoweri Kaguta Museveni mu kumugaragariza yamutangaje ko atamuha iyi nzira bitewe n'uko u Rwanda rumaze iminsi rushinjwa gufasha uyu mutwe wa M23 ndetse n'igihugu cya Uganda. Abasesenguzi bavuga ko Joseph
Joseph Kabila kugera mu mujyi wa Goma byaba bigaragaje ikintu gikomeye cyane kuri